Posni punjeni krompir. Sastojci za posni punjeni krompir: 600 g krompira, 300 g svežih šampinjona, 200 g kiselih krastavaca, 200 g crvenih konzerviranih paprika, maslinovo ulje, so, mleveni crni biber. Posni punjeni krompir se priprema na sledeći način: krompire zasečemo sa jedne strane i dubimo. Pomešamo sitno seckane crvene konzervirane paprike, kisele krastavce, listove šampinjona. Dodamo maslinovo ulje, pobiberimo i promešamo. Ovim filom punimo svaki krompir. Poprskamo uljem i zavijemo u foliju. Ređamo u tepsiju u koju smo dodali malo vode i pečemo 20 minuta na 200 stepeni. Pečene krompire sa folijom ređamo na činiju za serviranje. Dekorišemo listovima celera i pešunom ili grančicom ruzmarina. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.